tena maro zokobeko nareo mpitondra fanjakana io zaho fantatro nareo fa tsy tia raha raty manaka an'izao azafady ny fampitenena nareo samby olobe any zafady hoe ia izy ny responsable pourny reto de teneninareo le olona fa mandreraka be tena mandreraka mialatsina amin'ny tafiteny ratsy ao fa za miezaka tsy monsieur retenir miezaka monsieur retenir za olo avy tapaka lalandraha fantatrareo tsara zany za vo avy azo ny avesety amin'ny heritona j'essaie de vivre bien tsy ho tezitra be tsony nefa zao ny raha ampianinareo anay mialatsiny nareo alohan'ny ampisy problème antsika ho anareo samy ray mandreniko jiabijiaby io na mitafika na mizandary na amin'iana mramba lasa nareo miteny aby lasa nareo mitenenay aby hoe izy ny responsable zany zavatra ampifoloany zany manao lerta haliky ndraiky zahay fa misy raha mandreraka latsahan'ny oranay ny teo tamitsika teto efa nisy fotoana tsaiky deux saisons de pluie ao zay ny teny zao mamigotro hoe misy problème ao amina eto amin'ny resaka famboarany madarella zavatra ato ambadika ao ty idiran'ny rano ndraiky tokatranonay jiabijiaby ampefoloa eto feno rano hatramin'ny tranonay zao raha mpafaza atao mihenahena izy ry madarella ry mpitondra fanjakana sareo hoe mba mifanaja avao tsika fa sao de mahakamo raha ty zao ny tranoko zao ny tranoko toko laisy toko vava zao ndray ny tranoko zao ndray ny tranoko feno rano tanteraka ndray io zao ny trano zao ndray ny trano zao ny salon zao ndray ny afarany atoroko anareo mpitondra fanjakana fa zao ndray ny zavatra mahazo anay efa 2 saisons de pluie zay efa nitenanareo aho feno zao chambre fatoriako ty chambre fatoriako tranoko zao ny tranoko zao ny afarana ohatrany tranona lika ohatrany tranona amboa nareo matorotoro soa amin'ny tokantranonareo any zahay feno tay anaty tranonay aty feno zavatra mandagina ohatran'izao efa niteny kosa aho nareo tamy 2022 andefo 2023 de 2023 andefo 2024 eo foana nareo mijerea zao manjary zao nentanay starlinkinay atao anaty trano feno zao nentanay potika zao nentan'olona potika zao zeronareo tsara atao anaty tranonareo mitsy valavalana tady mitokantranonareo any ity zao ianina mampionina ty alao teto vany zao ny tranonay zao ny tranonay tompoko zao no zavatra tsy nisy teto zany ampefoloa sy te ampefoloa ty ola organise be zahay zao ny tranonay noho ny fahaizanareo efa ny alerteny madarella za efa ny alerteny madarella ela be aho fa nareo ohatrany manalidika anay zany nareo madarella ao zany ataonareo amboanareo angamba zahay io laha miresaka aminareo de raha miteny ratsy amizay ny olona de atao hoe ratsy saina sa ilanareo teny ratsy manaka ny zanabavy blakina dia sy ry zanabavy reny koa mahay miteny ratsy koa ny zao samby jolaim-boto aby ane olo jiabijiaby fa olo jiabijiaby io raha ato zao ny tranony griffine ny tvm feno rano ohatrany tay koa ny anatin'ny ranony ao ato ny batana iny ty ny batana pompe ao mihitsy nareo zany tsy lailay foana nareo sy ny vady amanjanaka anareo antrano any de zay aty feno tay ty anaty tranonay aty efa nitenen'ny président fokotaninay nareo fa tenen'ny responsable rehetrarehetra taminay hoe mitapahona avelao nareo fotsiny kanalany ambadika ary avelao andeha de vita io nareo madarelo teneniko zany nizaniza nareo tsisy raha tsy haiko amizany tsisy raha rahako anareo amizany mihitsy fa rehefa io tsy vahanareo maray vakinay io vakinay vahoaky io kanalo jerenareo zavatra henanay zao rano avenany mosy ana aveny mahamasina jiabijiaby aty amy lavatranonay aty ny mifarana satria tapenanareo ndraha roy
Sa ilananao zao teny ratsy be mihoatrany anadiaina atao ka la puissance 1000 mihitsy ny olona onay matoa teny ratsy ny olona ny zay koa nampianarin ray aman-dreninay ty fahendrena koa ne fa tsy maintsy misy limite atoa tsy de tena anaran'olona aho efa 2 ans tena anareo ny zavatra hoe zao ny raha fiainanay ty ampefoloha tanànan'olo tsy tokony isy an'izany mihitsy io trano nampiasany cadre amy TVM io tsy azo idiranao koa anaty tranonao tsy azo idirana mihitsy anaty tranonao mandaginy mihitsy efa mba nitenenina anareo fa raha fa ohatra tsy omenareo tsy vakinareo rapiso zahay mihitsy hamaky an'ny canal anay io nareo madarelinareo nareo zany miaraka mivady amanjanakinareo zany mipetraky soa avao anaty trano any zahay matory anaty mana ranotay ny reto e ranotay avy any reto mihitsy anaty tranonay ty reto mba sionareo fanajaly raha fa manjary mandaginy mba miezaky manaja anareo zokobeko ray aman-dreniko reo zao de tsy miteny anarana zay koa afaka miteny anarana zay koa fiteny anarana ary tsika sanatria ndesaky tsy mifampatahoty zany tsika tsy mifamelona zao tsy velominareo nareo tsy mamelo ahy samby mitady aby tsika zay raha tadiavitsika fa raha fa tsika tsy hiady atao manjary andeha raha zao ny tranoko tompoky lazy tompo vavy zao ny tranoko de ny trano fatoriako ato averiko ndraiky nareo ny trano fatoriako ny chambre fatoriako zao ny chambre fatoriako ty ny chambreko de zao ny chambreko zao ny savy io kiraro vavina vako teo ny tsoahako de zao ny afarany raha ty hiteny ratsy ve aho heureusement zao zanaka kristana de ny baiboly miteny hoe mitezera ho izy fahaza manota fa la ny satroko te hiteny ratsy anareo aho baka amy lavany tranonareo hatramy zanakareo any ka hatramy razanareo any satria zao nampiana anareo anay zany fa nitena misy zokobeko madarely leo de zay tsy anopako anareo fa izy ny responsable tokony anao zany zavatra zany ny lehibe nareo anatin'ny zokobeko de zay tsy tenenako fa mbajereo nareo kosa fa zahay mpanatoroinareo anatina ranotay nampanotorinareo anay mampite hanompa anareo koa opako anareo de gadraonareo koa zao tsy raha matoatsy gadra zao tsy raha sarim-bavy le lika 2023 andeha fo 2022 fo 2023 efa nandefa alerte taminareo tsisy nehetsiky mihitsy nareo président fokonareo vavinantsoko tao efa anakiroa ny taratasanareo aminareo any tsy raha rahanareo satria tsy trano babanareo mireninareo na ty averiko ndraiky satria tsy trano babanareo mireninareo na ty de tsy raha rahanareo raha zany fa laha babanareo mireninareo nipetraky taminay taty ny hainareo namboatra ny malaky fa tranonay sy ny babanay mireninay na ty tsy le lika manjary fanopa eto sika zay koa mba nampianarin'ny babanay mireninay fahendrena de miezaka manatony fonay de tsy hiteny ratsy aho mbola veriko ndraiky amy baiboly miteny hoe mitezera ho izy fa aza manoto za tsy te hanota aminareo fa hanody anareo mianakavy mihitsy zao revo zao ny tsy tenenanay aby zay de revo ohatran'izao zao ny tranoko tapy ereo tapy ohatrany tay hatramy tay ndraso fatoroko anareo fa hatramy ranotay hatramy tay tafiditra anaty tranonay aty ndraso fatoroko anareo ho hitany vahoaka malagasy rela asosipory io jeronareo tsy taina alika reo tafiditra anaty trano ny fenetre tonga de tapaky vaky miakatra tamin'ny 1 metre ty ny rano zavatra mbola tsy nisy tamy rano kato 6 ans et demi zaho zay mipetraky amty trano ty rava tanteraky rava zao nientanay rava zao vita zao ny décision raisinareo tsy haiko io ny zavatra amboarinareo ambadika ao tsisy idirako amizany fa anareo koa io fa raha ohatsy hoe raha io amboarinareo de hamono anay aleo janono fa laha io hamaray nareo madarely teneniko zany na ny entreprise responsable ny zavatra io raha fa io tsy vakinareo maray de zahay amaky anazy zay vo hitena hoe vakinay io de mifampitany eo tsika de hitatsika hoe hity mahery lohana anareo na zay vahoaky io anteatsika azy miteny anareo manam-pahefana jabijaby amy tanàna ty ao mba teneninareo le olo any mba hialana amle problème metisy zafady indrindra tompoko laisy tompoko vavy mandaginy mihitsy tena trop le raha
fa misy raha azo le ferina pory nefa misy raha manakany atao fa tsy azo le ferina ntsony mandaginy mihitsy lasa mampiteny gasy antena avao mampiteny ratsy sanatsetsy tsy teny ratsy teny gasy fa zao ty ampianinareo anay mandreraky mihitsy nareo zay tsy lailay tsara baka nihina dibera nihina lasopy mihina ino zanakanareo be aby vondraky soa matorotoro soa miampatrampatra soa internet 5G à la maison je sais pas de trucs comme ça zay on est dans la merde totale je vais dormir où je dois dormir où ce soir ma chambre est inondée efa 2 saisons de pluie zay nyteny anareo tsy mba hoe zay tsy nitena zao rano baka anosy any baka mahamasina any amy tranoko aty no mifafatra satria nareo mahay 90 taona ny feteny 90 taona anay teto Ambefoloha zahay votsy amy firaha zay 90 taona ny existence ty Ambefoloha ty mbola tsy nisy raha ohatran'izao raha tsy tamity raha amity de matsaiko hoe manao akory ny eritseritsinareo anaty trano any vakinay io rapiso raha vitsy vakinareo vakinay hatramy tranonareo fa zay tsy ampiainareo zao se mbola orana ray androany de fa zao nataony tranonay madio be nde ohatran'izao niafarany ohatrany tranonalika nareo milamina tsara marbre antranonareo any iny jiabijiaby zay baka nihina voko soa nareo zay mijery film mijery Netflix mijery ino tsapy zay mihinany amaninay anatin'ny tranonay aty za te tsy tena maro zokobeko nareo mpitondra fanjakanay io zaho fantatro nareo fa tsy tia raha raty manaka an'izao azafady ny fampitenena nareo samby olobe any zafady hoe iza ny responsable pourny reto de teneninareo le olona fa mandreraka be tena mandreraka mialatsiny amin'ny tafiteny ratsy ao fa za niezaka tsy monsieur retenir miezaka monsieur retenir za olo avy tapaky lanan-draha fantatrareo tsara zany za vo avy azo ny avc tamin'ny heritona j'essaie de vivre bien tsy ho tezitra be tsony nefa zao ny raha ampianininareo anay mialatsiny nareo alohan'ny ampisy problème antsika ho anareo samy ray mandreniko jiabijiaby io na mitafika na mizandary na amin'iana miramba lasa nareo miteny aby lasa nareo mitenenay aby hoe izy ny responsable zany zavatra ampifilohany zany fa sao de iverinareo hoe olo raha aby aminay aty io de hoe tsy hiteny zahay non tokatranonay jiabijiaby eto avy niatso amy président fokotany fa hatra amindreriky foe amindrimamandreriky foe ary voay aby hatra amry sotokany moa bidokany any feno aby raha mbola tsy nisy taminay teto zany satria le évacuation nay bloqué ny Madaraella avy nareo matory aty de avy aleo zahay atory antranonareo any aleo nareo matory aminay aty matory atokotany aty de zahay no matory amy tranonareo any matory miaraka amy vadinareo any mihitsy ara tsy manahy sy ny zanakareo any rehefa zay titanareo fa mety le lika lasa mahakamo sarotra mihitsy ifanajatsika raha ohatra hoe nareo zany matory amin'ny 5 étoiles any de zahay matory amin'ny moins 45 étoiles aty mandreraka be manjary ataonareo hoe raha tsy fanahy koa zahay za tsy te hanompa olo zany za tsy mpanompa olo zao ny baba mireniko kristiana fa raha fa tafa ohatra le raha ndraindray tena mila miteny foana mila miteny foana nareo malala an'izany tsara raha fa misy olona manao raha tsy tianareo hainareo manapitsy azy de nareo zany tokony atao ino koa nareo responsable io za tsy miteny mpitondra fanjakana fa ny responsable an'io ny responsable nty zavatra ataony mandaray lato ty de mialatsiny mangataky aminareo ray aman-dreny amin'ty amin'ny ambonimbony ao na ny travaux public na niza na ny la mairie na nino mba jerenareo teneninareo ny bandy ao Madaraila ao ho izy ny responsable tainy reto fa mampijaly anay avy aleo le ro natory amin'ny raha ty de zay miara matory amy trano zareo tsara be any fa reo velatsika hatory atoa ara sisisisitsika amy rano roa metsy amy lohandrareo aby na milomano ara mety tsy hainy zany bandy zany aby sy mandreraky mahakamo mihitsy zao ny tranonay nienta jiaby aboaka tokotany iny to c'est de la merde totale zao tranonay madio be iny io feno ity reto nareo zao ara zao fa 11 heures haly fa minuit fa tamy 6 heures mba imagine hoe tamy 18 heures le nisy avandra be to amin'io rano diaviko ty glacé mangatsiaky ohatrany rano lanezy reny zay mandinia tsara nareo fa manjary mahakamo ty
satria hitrotra amin'io zahay raha pisy de ataonareo zahay koa ro raty mahakamo zay ho tapahako ty de mahaveloko ndraiky farany hafatriko farany miangava anareo tomponandraikitra tomponandraikitra amy Madarel aho efa 2 taona aho nanao alerte an'ty tanàna ty hoe misy anjao tsy nivakianareo loha efa 2 tano aho fa 2 fois nanao vidéo aveloko eto ndraiky vidéo reny tsy tahiranareo le raha satria tsy anibabanareo amy reninareo aho zay ne le teneniko hoe satria tsy anjanakareo tsy anyfianakavianareo de tsisy olana fa anay de zahay amizay ro mihina tsy fihinany ato zao 3e saison de pluie zao mbo orana raiky voalohany teto Antananarivo de ino nataony de hoavy ndraiky oroa maray hoavy afaka maray hoavy zisky tapitry zisky hoavy saison cyclone de anao akory zahay anao akory zahay io feno mandreraky mihitsy zao tsy raha olo mpanompa olo fa zao koa mahay tsy raha nadiavo ao mahay manompa olo ary ndra nadiazo ao manompa manaka reny tsy raha sirapon'ny nadia manompa ravy tsy raha mahatezitsy azy olombelo koa izy marina fa tsy sarany ty manompa olo fa ndraindray koa misy olona mendrika opaina sarotsy mako ikasitana olo fa raha tamy tena mbola kely zany nisamborinay anaty tranony any zany bandy responsable zany de nakofokofokinay amy ranotay ambadika ro lohany so hitany tsara ohatrany zao niany an'olona ty noho ny raha ataonjareo ambadika ry ino raha rahako an'izay raha ataonareo any vahoaky zany Madarel zany any vahoaky lereo fa tsy any babanareo amy reninareo koa azonareo donc raha vahoaky amonoanareo vahoaky de aleo tsy misy zao olo avy tapaky lalandrao olo tsy tokony hoteritra be ohatran'izao fa avy aminareo avao mampiloky antenao mandakiny zao zay baibay aby nareo tsy hitako mbo après valitsika rahanareo valiko rahanareo fa zao ny fiainaneto zaho mialatsina maro namany maro zokobe ao amin'ny mpitondra fanjakanao aoka nareo tompoko nareo namako zokobeko ray aman-dreniko reny hivola amizay responsable ny Madarel hoe ahoana fandehan'io fa ohatran'izao ny vahoakanay fa raha fa tsy ataonareo de anzao ifandona Madarel zahay tsy raha problème zay lena le anany zao fa laha maty ka zao halohany tany ty zao mamigotry hoe halohany tany ty takony maty teo ry olo abiabiaby amy tanà to raha lay mongo sy ny namany jiabijiaby to mpitolona atsika ro ry dada monja ny maty aby ry tonton Ratsiraky ry tonton Zafy ny maty eo aby tsy nahalohany tany ty ry Jackson ry Bob Marley tsy nisy nahalohany tany ty ry dada Beko ry tontonko mamaro olo mampalahelo anay ny maty amy tany ty eto fa tsy nahalohany tany ty de zao mamigotsy hoe laha maty androany ka olo tany ty tsy lo zany ty fa aleo famona avy zay tsika aleo tsika mifamono zay koa ne mba mahay manao koa de ho avy ndraiky zany nareo mpitandro filamenana aza manao zao nareo mpitandro filamenana koa asitsinay anaty rano toy koa nareo lafa tsy marary anareo le raha eo zao misy namako olona officier aminareo misy ray aman-dreniko eto ambadika eto tsy hotononiko aminareo feno rano tao tonga tao ny elemany jiabijiaby ny sauvé azy fa ny tsikafony ranotrano ny aby ny entana jiabijiaby ao tsy hitonanarana ao ambadika ao heureusement nisy olo manahaka an'izany tratra tao de haytsika ty marary anazy fa raha io refa zay vahoaka avao mako le raha zay ampodiko farany miverimberina aho ohatrany resaky n'olo maly fa zao tsy raha mamy zao depuis namparary anazy zany najanoko za tsy mifoka sigara atsony tsy misotro toka atsony zao tsy manao nini tsy mihinana viande rouge viande blanche avao manao régime manana docteur spécial manome ana régime arahako 100% io régime koa sotrany docteur Odety nutritionniste manisa numéro 1 Madagasikara eto sotrany docteur Roland ny cardiologue mitsabo ahy manaramaso ahy hatramizao mitsokana docteur Tsikomia Nosbe docteur ko maro be reny misotra anareo fa grâce aminareo de tafitsangana tsara aho zany mipetaky mihitsy tanako droite sy tongotry droite reto tena saika tsy velona aho misotra ny docteur Biteny docteur ko Henri zany mitsabo ahy aby olo zary olo re zany mitena hoe tsy mahazo tezy zay lahy ary tsy mahazo faly loatra fa tsy mety régime tanteraky entonareo fa nanitranoko antranoko atao manga zany zavatra hitanareo anaty trano atao
tsy mahita raha atoa la sendra misy bouteille de whisky hitanareo eto hoany vahiniko rô za tsy misotro an'reo za ndray manaja vahiny vahiniko blindé na ze ilany etoa misy fa za tsy misotro tsy na alcool goutray na cigara na ino tsy sotrokotrony miezaky ny tsy hotezitra aho miezaky no faly amy fiarahamonina be ny raha zavatra ataoko amy fiarahamonina eto fa zao zavatra ataonareo zao de zao za tany amina invitation tany amy soirée famonjena ny sahirana any aminay antsimo any de ambonjy andre soirée de natsoina miverena anao fa feno tay trano ato zay c'est vie privée ko zany fa raha mahasarotiny tsy tiako abaibay aminareo ohatran'izao ça fait 2 fois ou 3 fois que je fais la vidéo comme ça bordel de merde allez vous faire foutre nareo aby responsable ny raha zany io putain de merde mahakamo ay mihitsy